hariho abagore bafise abagabo bisanga batwaye indinda bakazikuramo ngo igihe cyo kubyara ntabwo kiragera, ngo uwo mwana baje batamushaka. Nawe ni mu nyumvire icyo cyaha gikomeye. Umugambi wo kuvuga ngo reka mbyara abo nshoboye kurera ni uwa Satani. Ntabwo ari ubwenge bwawe, nta nubwo ari ubushobozi bwawe bwatuma uvuga ngo reka mbyara abo nshoboye kurera. Isi ibihe bigenda bihura binyuranya. Hari igihe uyu munsi ushobora kuba ukize ejo ugakena, hari n'igihe uyu munsi ushobora kuba ukenye ejo ugatunga. Bene data, kutabyara rata ni ukwiyorohereza, kubera ko gutwara inda ni uburuhe, gutwara inda biravuna, kubyara naho ni ikindi, kurera naho ni ikindi. Ariko dukwiye kwakira ubugombe bw'Imana. Nimba dusaba ubugombe bw'Imana, ukongera ukagenda ugakoresha ibinini bya onapo, ukavuga ngo nimubyare abo mushoboye kurera, nzabyara abo nshoboye kurera, ndakwibutse ko nawe ubwawe utakwirera. Ndakwibutse ko nawe ubwawe Imana itabikunze utokwitunga. Ndakwibutse ko n'umwana umwe wobyara utamutunga. Ndakwibutse ko n'umugore warongora we wenyine utamutunga Imana itabishatse. Bangahe bari mu mihanda bariko barasabiriza? Bangahe barabatunzi bafise amamodoka menshi kandi bafise ubutunzi bwinshi, ariko bavyaye nk'akarorero agashobora kubyara uyu mwanya agahita apfa, na rya tunga rigatwagwa n'abandi. Bibaho. None se uwo mwana ashoboye kumurera, cyangwa se uwo mwana atungwa n'ibiganza by'Imana? Hirya no hino havugwa impuha z'intambara, kandi mu mpuha z'intambara ababyeyi bagiye bicwa bagasiga abana. Abo bana batunzwe n'abandi, ko ababyeyi harimo abari bafise umugambi wo kuvuga ngo reka mbyare babiri nshoboye kurera. Barabareze se? Ko hari igihe umuntu abyara agahita apfa, agasiga agahinja, agasiga akayoya, ako kayoya kakaregwa n'ibindi biganza atari nyina cyangwa se atari na se. Ntabwo washobora kurera umuntu. Hariho abagore bafise abagabo bisanga batwaye indinda bakazikuramo ngo igihe cyo kubyara ntabwo kiragera, ngo uwo mwana baje batamushaka. Nawe ni mu nyumvire icyo cyaha gikomeye. Umugambi wo kuvuga ngo reka mbyara abo nshoboye kurera ni uwa Satani. Ntabwo ari ubwenge bwawe, nta nubwo ari ubushobozi bwawe bwatuma uvuga ngo reka mbyara abo nshoboye kurera. Isi ibihe bigenda bihura binyuranya. Hari igihe uyu munsi ushobora kuba ukize ejo ugakena, hari n'igihe uyu munsi ushobora kuba ukenye ejo ugatunga. Bene data,